көзіңді ем, ağzını aç. Ең мінемді тұрпайып тұра. Яратасың енді сен асланын шайтырып сенің артыңнан. Қоратын тіплегенлер, әй? Кім бұларға қияланасың әлі сен? Артист. Артист, аферист. Әйде. Біз сіздің сәлемейбіз, достар. Сәлем. Мен Гүлназ. Амин Аслан. Аслан, сіздің янаден шашы тапшырығызда көрібізге бек шат дауам етебіз біздің бек қызықлығына ойыныбызны. Һәм біздің бүгін яға локация. Вам подсказка. 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Парикмахерская! Шеш тарашқа сіздің білен барымызда көшеріз. Бұл бұла бүгінгі менің микрофон. Аслан, әйтіңіз әлі, сіздің қысқа шешлі қызлар ұшыймы, есі ұзын шешлі қызлар ұшыймы? Лучше рыжий. А сен менға бүгін айтыңа неға саңа поддельный коса? Менің шеш ұшамын. Ярайды. Башлайбыз ма? Кіріп кетеміз парикмахерская ұлды. Можно мен тыкну? Ты уянларына сенің адамда сенің айтың, менің дәміне шөті бітесің. Так, башлайбыз... Вы здесь точно не разберетесь, все. Айда, Хазар. Прибавим чуть-чуть. Так, почему не разберетесь? Айда, біз поменяем радио. Бұл кем? Бұл барбер ма бұл? Yok, бізге келе. Біз өзі біз справимся. Біз Хазар келебіз. Тура бұлар тегі театрдан инструментлары білен келген. Ой-ой. Алар қатар шлепелер білен келген. Ера, алабат. Міне бит мен, міне нихайет. Міне мен. Мен хочу шешімні бұярға оқ түске. Ну, конечно, да. Ну, башта прическа... Ярый, ладно. Башта бұйыбыз. Башта бұйыбыз, Мен надо керек. Мен надо керек. Ой! Бах. И болды. Міне бұл или это? Хәтта бүгінгі күнде сізге нендей шеш керек, сіз шошы шешін өзіңізге. Ясы аласыз керек екен, хвост қой аласыз керек екен, шешлеріңізді өстіресіз, керек екен кисесіз, керек екен парик киесіз. Все, сізге нендей прическа керек, Хазар мен. Міне мұнда отыртамыз әміне һәм. Выбирайте. Выбираем. Меңа керек. Это болсын каре, подожди, вот так. Вот так. Һәм. И бабах, компьютер сиңа матур гына прическа ясап бирде. Мен тоже так хочу, так что... Класс. Так, ярый. Менә бу кеше кем? Менә бу кеше. Барбер. Барбер. Менә ул ишесен килде менә. Кисеп күрсәтсеннәр, ише кисә. Сейчас, все. Не надо ничего. Ну, пожалуйста, попробуем только. Әйдә без үзебезнең тамашачыларыбызга тәкъдим итеп карыйк. Ничек ул? Бар. Фулек. Син папуля. О! Все, барбер кисеп карасыннан мөмкин булса. Yok. Аслан. Не можно. Почему не может? Ну просто стоит, да? Да, но зато можно... Ярый. Сен әйткәнең бик катлаулы дип, чыннан да бик катлаулы. Надухарили. Тагын нәрсәләр бар айланда, карап карайбыз. Отрава. Бу кеше нәрсә эшли монда? Просто шәйшә. Просто шейшо. Бу массаж ясамы бу кеше? Ну, может, я сара, конечно. Әйдә ясап карасына мен массаж. Тамам, массажисткага шаган. Юк, шамаган. Шулай итеп, без синең белән матур итеп шешләребезне ясадык. Кая барабыз синең белән шешләр ясап? Бирә кая барабыз инде, азын киләсе тапшыруда без сезнең белән күзәттербез кая барабызны. Безнең белән булыгыз. Безнең YouTube каналга язылыгыз. Без Аслан белән шеш тараштан матурланып чыктык. Һәм бүгенге тапшыруны тамамлыйбыз. Еще пшикнуть тебе? Ладно. Пока-пока.